kgathatse gore batho Tsekeleke bathong a Tsekeleke ke o se di rontsho nonne o ga o se di rontsho o se bafunya wa tshe how o re nyao Judy not today please maga Judy telle kana o enka kae bathong tloa mona o bolaile abuti Judy thola man tseba wa ntella ke kopa o bue le yena abuti hle maga o se di rontsho maga nna se ke buela modimo nnete o kgopo manana lwena manana bonana tjena Judy o tile jwang bona wena o nonne jwang kana go Judy ke ngwana mona hae Judy ke le sapo fela wena o kgethile gore o bolae monna hao abuti wa Judy lwena hape a tshela ntella la ntsudisa lona a la ntsudisa ke gore le nketsa ke feel gore wa tseba ke eng mara guys why are you ska bua sekgowa papa ska bua sekgowa why le kenella o se dirontsho what wrong did she do she is just fat go Judy ka mogo o ntellang ka teng e ka go no sala tui ke nna kwana na Joburg o inehelletse ma Nigeria ke a o tella nna ha ke bua nnete o se go ntshobela ile botwa ka wena o bona o nonnetse o nonne abuti ke a o kopa hle ke kopa ha re ka bua fela ka jeno hle please lwena manana abuti ke kopa ho bua ke kopa please ke kopa le ntloelleng ke bua just shut up your mouth man shut up both of you hle yo hell I can't do this abuti can't do this anymore man kopa o ska tlo iketsa tau moroka o bua sekgowa ho nna Judy go to hell nana ke tlo tlwella ngwa ke ka sekgowa lwena to hell le ke bela hlotse le mpona mona sitsweng ke hole le gona ga tsamaya a go no yemela ntshetse wa bona if I stay here I will slap you yo to hell I will slap you ha ke so bone tello e tsena ha ke soka pele le re gwaka mpe re tsamaye kore o se Judy ka mogoleng kgopo ka teng le ha mohlang o swang ha o no ya le hodimong e tla go fihla le hodimo modimo ba go wena hare e tla go fihla o satana ba fihla go wena o sie ke kopa o lo etsa head department o lo dula ka HOD goba o mo bea holo o se di rontsho o kgopo o boleile butwa ka be ke tsamaye abuti ke batla o fa tšhelete o kgopo